Assalamualaikum. Wilujeng enjing sadayana. Janten urang hoyong ka Bogor, tapi sobat urang teh telat. Oke guys, jadi kita teh udah sampai di stasiun Citayam. Jadi kita mau melanjutkan jalan menuju ke Bojong. Iya. Sebelumnya babaturan kita teh duanya ada satu yang ketinggalan dan satu lagi nunggu di hiji ketinggalan hiji lagi nunggu di stasiun Bojong. Halo sadayana, Ayah Fahri, kelompok sebelah tetangga jeung Nadib. Tiba-tiba ketemu adem tis sekarang Abdi nuju ke Bojong nih aretana udah kan nungguan babaturan ya si Damur dengan Rizky Apis. Abdi jeung babaturan geus nyampe stasiun Bojong. 1162B dari jalur 2 sinyal Parsemboyan 5 diizinkan berangkat. Ieu aya Namira. Hai. Aya Widi, aya Nabila, Nadib, Wisnu. Login. Iya. Kita main FF, ulin FF. Selamat ulin FF. Nah, kami ngantosan Damar jeung Rizky di stasiun Bojong. Halo saudara, motor Rizky teh ngalaman masalah nalika atuh sini kau di papageun si Damar. Si Damar. Si Damar ka Cipinong jadina. Si Roski. Ieu Roski penyababna. Oke, sadayana urang jeung Eka ulin FF tungguan Bang Damski. Oke guys, si Damar jeung Roski teh lila pisan. Kita sengaja ketemu babaturan kelompok babaturan. Halo guys. Halo sadayana. Telolet. Nah, eta guys, Roski jeung Damar babaturan urang. Nah, ieu jelema anu motorna mogok sareng sono kana kareta, guys. Tadi Damar HP-nya rusak. Manehna pakai iPad. Damar. Tunjukkan iPad boy. Oh enggak. Tersenyumlah agar ku tahu kau bahagia bersamaku. Soalnya Damar celananya isu jeung Damar kembar guys. Lihat guys, kembar. Ku ingin dengar suara indahmu. Gua aja bro. Dengar aku, mengertilah aku bahagia bersamamu. Tak mudah jujur untuk ungkapkan. Itu mah dulu banget nabi ada. Oke guys, sangkan geus nepi ka Bogor. Jadi ayana orang rek indit kasurken. Surken. Let's go. Ayana abdi jeung babaturan naduh di pohon. Is guys. Tiris. Because it's rain. It's rainy day, it's gloomy. My tea's gone cold, I'm wondering why. Got out of bed at the morning rain clouds up my window, and I can't see it all. And even if I could, it'll all be great. Jatuh. Mbak jatuh mbak.
Ayah gym guys. Di Bogor, mantap. Ayah gym. Bro, iya. Ayo Mar. Bro. Bro, ayah Free Fire. Dek, Free Fire. Nomor FF. Tolong aku. FF mabar. Anime terbaik, bro. Mantap, bro. Bro, Free Fire-nya, bro. Orang-orang Bogor mantap, euy. Aku tunjukkan that when I say I love you, I really do. Guys, Ayo nah, kita. assalamualaikum kak. Assalamualaikum. Ini produk kita. Boleh dong kak. Kita lagi lihat temen-temen. Dari mana, Kak? Dari Babaturan. Dari Bogor. Dari Bogor. Asli Bogor. Asli Bogor. Yeay. Untuk Bogor. Yeay. I love Bogor. Enak. Cobain dong kak. Makasih ya, Kak. Cobain dong kak. Cobain. Boleh, Kak. Boleh ya cobain. Kasih nilai ya dari 1 sampai 10 berapa? Mantap. Review Damski. Review. Cobain. Ini yang besar. Kurmanya berasa. Bisa hangat ya. Ini rasa kurma, bro. Bisa hangat. Cobain ya. Ini kopi ya, Kak? Boleh cobain Kak? Itu kan teh tarik. Oh, teh tarik. Kita pakai teh hitam jadi. Oh iya, bener. warnanya kan. Udah. Kalau mau pesan ada di situ, kita ada di Shopee. Kalau nyari kita di sini gitu. Enak. Ini kayaknya 16.000 aja. Enak. 16.000. Bisa. Ada yang mau? Boleh, bro. Beli, bro. Untuk Mantap, guys. bubar, cucur apa lagi ya? Yang ini lebih bagus. Yang ini lebih murah 11.000-an. Boleh, Kak. Yang 11.000, Kak. 11.000. Udah murah, enak, mantap ya. Yang lemon tea. Kalau buat di kelas belinya jangan satu dong. Guys, Sadayana. Ayah hewan. Aduh. Ayah hewan langka, guys. Kuda, ada kuda, Ayeuna abdi beli ieu. Ya bentar. Bentar Sadayana. Dipanggil ku Priska. Nya. Sapi. Ayeuna aya hewan langka, guys. Badak. Andong. Iya juga ayah hewan langka, guys. Iya, badak. Badak bercula 1. Di depan mana sih? Jadi dilindungi di Waikambas. Oh, ini PJB. Lemon tea, guys, oleh-oleh di Bogor. Enak. Wih, nggak usah Bro. menuju ke Surya Kencana. Oh iya, Surya. Kita jeung babaturan aku nggak tahu sebenarnya. Kurang jeung babaturan OTW ke Surkenya. Habis nu mabok. Dapur Guys. dihandap. Gua habis Iqbal lu ngapain lu pinjol? Gua nyimpen gua. Dihandap. Dihandap apa di? Dihandap aya tablet ya. Nah, iya pemandangan. Dihandap bro. Hah? Iya. Dihandap di bawah. Oh, company. Kota kelahiran. Cibinong, ayah Apis, Bogor happy, Sandy. jalan salak, motor, jalan salak ya, Dilan, motor mana, kunaon, Jebol. trouble, mesinnya jebol, kumaha bisa jebol atuh, tak ngerti aing, eta ngerti, urang, Takdirnya. abdi, urang abdi, Geus takdir, bro. Terima wae, bro. takdir, Wih, Dilan, bro. rusa. Udah lah guys. Udah ya Sadayana. Ini tinggal yang belakang mau ngevlog. Oh udah matiin. Bercanda apa saya? Mana minta uang lagi ya?
ngobrol. Kita lagi ngobrol. Karena mayoritas itu orang Jawa. Iya, pada Jawa semua. Ini Padang. Ada Jawa, ada Padang. Yang Sunda cuma satu. Ayam salted bro. Baik. Justru lu minum malah air. Orang gimmick. Gak boleh toksik, gak boleh toksik. Boy raya Bogor. Lanjut. Wih, namjuk. Emang iya namjuk? Bro, namjuk mana bro? Anu udah lu. Gak bisa mana lagi. Itu ngeremen motor gua banget bro. Buat apa sih orang tuh? Ganti mesin. Pakai mesin mundur. Bro, vlog bro, macet bro. Iya bro. Nah kita makanya jalan dulu. Nggak sampai guys. Masa sudah macet. Kalau Sadayana. Woi ngetrip cuy. Habis mabok. Ngetrip bapak itu. Sampai di Ayam macan guys. Pembacaan sutra. Ada Agnesmo. Bang. Ayah kongcok teng singjit. Viara. Ayah acara guys. Selamat menunaikan buat Vaga 17. selamat menaikan pada di Viaranya. Pemandangan bro. Pakai bahasa Sunda. Oh iya. Bahasa Sunda. Oke guys. Abdi jeung teman Widodo ulet Abdi jeung babaturan sudah sampai ke Surya Kencana. ada ibu Guys, say hi bu. Hai bu. Bu, say hi bu. Guys, ada obral. Aduh jangan. Oke guys, saya biasa orang Cibinong gini. Wih, ada robot. Ayo obral guys. Ayo robot. Ayah naon kok? loba obral ya cupang ya. Tatap matamu bagai busur panah yang kau lepas. Cupang. Wih, loba obral ya. Rame pisan euy. Ngetrip. Halo Sadayana. Jadi Abdi jeung babaturan baru sampai di Surya Kencana. Ya. Lu bro. Tipis. Boleh nggak? Halo Sadayana. Kita sampai guys di Surya Kencana. Oke guys, ini kita jeung babaturan hayang nyari kulineran. Hayang kulineran guys. Di sini teh loba jajanan. Kurang jeung babaturan jadi bingung. Ya. You know I really do. Bernyanyilah, ku ingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami Abdi Friska Dewi Aulia Zahra. Abdi Gendis Kaisa Putri Hermawan. Abdi Isnu Nusra Bimo. Abdi Aksara Ditya Kamal. Abdi Damar Wizani. Abdi Rizky Hafiz Fadilah, absen 28. Video kita kurang. Oke, jadi di dia orang rek beli bir kocok guys. Iya. Kita juga bakal wawancara penjualnya. Oke. Ikutin terus. Kurang jangan saya Dayana ya. Assalamualaikum Mang. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Abdi Friska Dewi Aulia Zahra dari Sekolah SMA 1 Negeri Cibinong. Di sini Abdi mau nanya nih, Amang, sebelumnya kenalin nama Amang dulu saha ya?
Nama Amang Hendrik. Bade aya naon ieu di ka dieu? Jadi Abdi jeung babaturan mau bikin video wawancara. Oh, sok mangga. Oke, Mang. Emang nami Abdi Gendis. Jadi Abdi mau tanya icalan naon, Mang? Iya, icalan bir kocok dari jahe, kayu manis, gula aren. Obat obat masuk angin teh. Enak buat badan gitu. Oke, Mang. Nami Abdi Aksa Arifia Kamal, Mang. Sabaraan, Mang, ini? Kanggo Ini segelasnya 5.000-an. Tapi dan taya birnya ya, cuma namanya doang gitu bir gitu. Oh ya Mang, Abdi teh aya pertanyaan. Naha Amang milih icalan bir kocok ini teh? Kumanya belum diceritakan ya. Mana hari kan minuman herbalnya, anyahatkan awak lah gitu. Ada asap angin, pegal-pegal enak ya mah gitu. Berasiatnya. Berasiat lah gitu. Nuhun ya Mang. Ti iraha icalan ieu. Terus ayahnya 3 tahun mah. 3 tahun, Mang. 3 tahun. Di mana wae icalan teh? Jalan apa di dia wae di Jalan Surya Kencana. Jalan Surya Kencana. Pindah-pindah pokoknya posisinya aya di dia, enggak poe di dia jalan. Nyuhunkeun alamat lengkapna supaya babaturan bisa datang ke dia. Jalan Surya Kencana nomor 218. Oh. Supaya bisa nyobain babaturan. Pada praktekin langsung ya. Boleh? Pada yang nyobian. Ya Mang. Perkenalkan Mang, nami Abdi Damar Wizani ti SMA Hiji Cibinong. Abdi hayang pertanyaan, kumaha cara nyieun bahan-bahana buat bir kocok ieu? Bisa dijelaskan? Kieu nya. Ieu tina jahe, kayu manis, gula aren. Pertama-tama jahena teh diparut heula. Diparut. Ya. Terus digodok. Ya. Sareng jeung gula aren, jeung kayu manis dijikeun. Terus sampai ke mateng, geus mateng, karep dituangkeun ka botol. Gitu. Nah, harus botol Mang. Lamun misalnya botol aku mah asa ngarewa teuing. Oh iya. Gusti botol beling ya? Beling. Oke. Oke, siap. Mantap Mang. Buatkan hiji deui Mang. Siap. 3 Mang. 2. Oke. 2 we. Oke, 2. These roads of flames are catching a fire. Showed you I loved you, you called me a liar. Oh no. Baby, tell me where you gone. I've been feeling for your love so long. Nuhun ya Mang. Ayo siap. 2. Abdi jeung babaturan tos selesai wawancara pedagang kaki 5. Posisi bir kocok juga di Jalan Surya Kencana di depan pempek Jebus gitu. Iya, di Kencana Bogor. Geng biru guys, sabar. Geng biru baja sama semua. You know I really do. Oke guys, suasana di Surya Kencana teh saya pisan lah. Adem. Bersuasana teh macam tahun 90-nya. Saya pisan lah pokoknya. Jam 12 tapi tiris. Mantap. Euy. Rung dahar, urung aja ya. Rung
Korong sih. Belum dahar. Tapi kita teh cang dahar, guys. Jadi lapar ya. Yang haus. Nah, sekarang kita rek nyari makan, guys. Ya, Cari lauk. oh ya. Soto. Nyari lauk. Oke. Jadi tebaknya, guys. Orang jeung sadayana keur makan naon tebaknya di komen. Jadi orang jeung Priska Ker beli minuman. Cai. Ini di sini juga lagi dahar es krim. Isnu Damar Afis jeung Aksal Dahar bisa doang. Dahar soto. Ya. Iya guys, awewe mah beli es krim guys. Kita lalaki mah kulineran ya, soto kuning ya, sama soto mie. Kita lihat barudak. Woi barudak, rek makan naon barudak? Ayo soto mie. Abdi soto kuning bro. Dar. Oke guys, jadi ayeuna Abdi jeung barudak keur kulineran ka Surya Kencana. Ieu mangan dahar soto mie jeung soto kuning. Ieu teh makanan tradisional khas Bogor, guys. Aya kentang, mie, daging, aya bihunnya, ada risol oke nih. Iya risol. Guys, tolong. Ulin wae ah. Di dia ulin wae. Kembali. Salah. Mohon ya. Oke guys, jadi lanjut nantinya orang jeung barudak keur makan dahar heula. Nah, datang nih. Nggak boleh toksik. Oke. Thank you. Nuhun ya. Hafiz keur main busit. Telolet. Ulin. Ulin busit. Met dahar. Oleng gue. Oh, mabar guys. Iya, beneran HI. Ulin babarengan. Jadi Gimis Ayeuna orang yang babaturan rek nuju ke coffee shop Panlama. Orang yang rencangan mau hayang foto booth di Panlama. Let's go. You know I really do. Oh no. Ku hanya ingin kau untuk percaya. Ini bukan sekadar kata-kata. Ku hanya harap kau juga. Oke guys, Abdi jeung itu lihat dua barongsai guys, aya barongsai. Nonton guys. Setelah apa?
Barda. Oh guys, sanggeus kurang tinggali barongsai. Lapar lagi nya? Iya. Nah, kita kerja heula di Panalama guys. Kondisi terkini. Iya teh kafe jeung vintage Gen Z jeung culture pisan pokoknya mah. Kekinian pisan. Halo sadayana. Orang jong kawan-kawan sampai di mana yuk? Di Panalama Coffee. Masih sabudureun. Masih di Surken. Ya lurus sedikit lah. Di Surken ieu Satik loba tempat wisata kuliner. Bisa lah babaturan kalian. Ya gaul pisan euy. Gaul pisan. Kacer pisan euy. Ieu teh barudak nongkrong ieu nya. Pokoknya mah kalau ke Surken teka sini rugi dong. Yang bener aja. Rugi dong. Tak afdol kalau tak kesini ya. Betul. Gas sama ker nyoba-nyoba kulineran sih. Aya soto kuning, soto mie, Kuliner. cungkring, bir kocok. Nu non muslim ge aya. Non muslim di dieu aya nu babinya. B2. B2. Tapi nu muslim hati-hatinya. Ayeuna urang jeung babaturan di Kopi Panalama. Di sini mau ngelukis. Ya, main. Ulin FF. Efek. Kita lagi sibuk bro. Gerak. Iya ya guys. See you. Ayo bilang. Lu berarti potong rambut dulu dong, botokin dulu. Lucu lu. Biar bulat. Kita foto sadayana. Ayeuna orang jeung babaturan Farmasi dong. ker foto booth. Iya. Ini bukan hari kiamat ya? Aku bilang begitu. Terus aku istighfar banyak-banyak berdoa. Geus salat. Alhamdulillah. Apa ini ya hari kiamat saya? Ini sih. Saencan jeung babaturan abis foto box. Oke guys, Abdi jeung babaturan rek apa sih? Pulang ke Cibinong. Nah, ini ada babaturan Abdi. Kelompok dua. Ya, ini babaturan. Mulai artinya pulang bukan? Hah? Mulai. Oke sadayana. Akhirnya Babaturan gas kelar guys. Tingali. Kita ada di depan Patung Singa. Ayeuna can ya Aing mulai. Ayam macan. Aing mulai. Jadi orang jangan babaturan pesan Grab untuk ke stasiun. Dia stasiun mulai ke stasiun mana? Berapa stasiun mana? Stasiun Bogor ya. Stasiun Bogor. Ikutin terus keseruan Abdi jang sadayana babaturan ayam macan ya mau. Orang babaturan gas capek. kaliling surken. Keur nyeri ieu mah kaki. Asli we. Nyeri pisan ini mah. Mana kita seberapa jam dahar wae Geus dahar. mana dahar wae Nggak boleh toksik. mana Geus dahar urang, Bro. oke seberapa jam yuk orang jam tilu 9. Urang Salam jang Raja Indonesia. urang jang sadayana
mau pulang jam 3.39. 339. Kurang tidur salapan. Nunggu Grab di gerbang depan. utama Surya Kencana. Oke. Guys, yuk, Apis dong. Aku ini ketinggalan di seberangnya. Oke sadayana, jadi abdi jeung babaturan geus balik ka imah. Tapi babaturan abdi teh 2 orang, Hafiz sama Damar di Bojong. Mereka turun di Bojong. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, segitu wae vlognya. Terima kasih, hatur nuhun sadayana. Bye bye.